الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari mga palanggungan sing kami kami Islam. Yari na isab kita niyo waktu na to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amin ganapan na to in pangadyan na to lima bayad to. Tungod pa amin pakarajaan ngiyanan na to. Amin kahimut-mutan sin pag-ianon akidah. At isin akidah, balikan na to, amunain, pangitikad na to atungod sin parkala, pag-ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hakatan, kignot kahibal sing kita, dain naman haamal sin jantung ta, maun pa amin iagaran sin tilawasan sin pudyot pamaranan ta, amin di manjari makabutas doon undang-undang syara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari waktu ini karwa pengajian sing kita insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod pa pag-iman patuhan Rabbul Alamin. In pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala aun doon biyay kato tanyo si mga ulama o tawhid upat pakarajaan amin laung ta tayud turun na to ini hambuk-hambuk insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya kahatihan na to kapahaman na to marayaw. Kaisa niya bita doon al-imanu biwujudillahi ta'ala. Amuna impamarat saya sin amin kaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Habiya diin long niya to donan kaingatan sing kitain Allahu ta'ala aun amin way nagpaun kaniya. Doon haon long niya manunjuki pa upat doon hay ni sabab sin hikaingat tain Allahu ta'ala siya aun iban way nagpaon kaniya. Kaisa niya biyata doon hay ni sin mga ulama al-fitrah. Hikarua al-aql. Hikatu niya al-syara'. Hikaupat niya al-his. In fitra pag iyanon panagnaan long niya dunhan pa inna kulla makhluqin kad fatara ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabq tafkir au ta'lim. Bunal tuod ing katantan piapan jarisin Allahu subhanahu wa ta'ala amin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarat saya sin nagpapanjari kaniya haamin wayro undunhan nakauna uno pikilan iwan panghindo dun hay ni biya na simbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ma min mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani rawahul Bukhari. Ingkatantan hipag anak lumahil mari pababaw sing gumi ini
in sila yan, piag-anak sila, aun asal doon haon pamarat saya nila, in aun nagpapanjari kanila. Haway roon nakahindo kanila, daing halaw man sin, ini pakandangan sin ina nila, gimuwa sila maripababaw sin gumini. Naroon ha ini, pagka sila sumulig di halaw man sin gumi, in dua maas nila, amo na in magbiat kanila, manghindo kanila sin, uno-uno na pakaradyaan panghindo, doon haon, dahin haamuin panghindo si maas nila, ada kala mahinang sila Yahudi, ada kala mahinang sila Nasrani, ada kala mahinang sila Majusi. Ini katantan, dugaing pamarat saya, tungod paparkala pagtuhan. Na inyan katan, siyabot doon ha ini, manunjuki, in pakaradyaan sin manusia, banghaon siya simulig, doon siya makasingod sing katantan, uno-uno si singuran, sampay papag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tawa pagtuhan, doon na siya makasingod, bang siya halaw man si mga manusia, uno-uno na, in biya mga inikiyahindo kanila, sarta kikita nila adlaw-adlaw, at awadum adlaw, naroon na silahan launta, sampay makatutog, aun waktu, sampay abutan na sila sin kalaas nila, sampay doon haan amuin, mahunit na, laung tapindahon in panghati nila yadto, iban sing kakahinang nila yadto. Ini karuan niya, biyayta doon haon, amo na in akal. Amuin akal ini in makabatok sin kaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain doon hayan, lang niya in pakaradyaan ini, daing haamuin, mapikil si manusia, in uno-uno halaw man sing gumi ini, amuin ka jagahan niya, kakitaan niya, si mata niya, karunguan sin tainga niya, miyama ka din pangannal niya si mga pakaradyaan, bang niya hipag ino-ino in mga pakaradyaan ini, aun waktu imano siya makabatok pagkasabunnalan, daing hapal sa babansin, pag ino-ino niya, sabab mabaya siya, timilo sa sin uno-uno pakaradyaan, jimadyato halaw man sin, gumi ini, biya na sin kaon sin uno-uno na napapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon haan, in mga inilong niya, siyambot sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga dalil akal, iwan katarangan, amuin matan tuod, sampay biyeta diha suratut Tur, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun. Biyeta dun haon lang niya, yani annahum lam yukhliqu min ghairi khaliq. In uno-uno pakaradyaan, wayroon jumatubang way nagpapanjari kaniya. Wala humul ladina khalaqu anfusahum. Biyasin baran mo, ikaw maaon lang way nagpapanjari kayo mo. At awalong niya uno, in nagpapanjari kayo mo, baran mo, piyapanjari mo yung baran mo, sin hangkan kau naon. Di, wayroon dapat maaon ni ng sulag uno-uno bang bukon aon nagpapanjari kaniya. Turay nga para sa babansin niya to, kapag tilo sa si manusia, si mga pakaradyaan, amuin piyagduruaruahan niya, amuin di matuk tudyoin, pangannal niya roon matuk paamuin, tungod papakaradyaan, pagtuhan, doon haon, daing hasababsin, amuin mabaya siya, lumawag, imingat sin, amuin kasabunnalan, doon haan, makabatok siya pa, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita na kamo si mga jimadyato halaw man sing gumini,
mataod saan manusia, amoy naipat si maas nila, bukon in pangipat kanila doon dahing hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in sila, naipat dahi sab sila si mga kaapuan nila, kamaasan nila, doon haamoy in bukon amo pag-ipat, nasabed tumarara sila si mga yaon, in sampay sila sumulig, wat malingkan bang nila hipag ino-ino in mga pakaradyaan nito, aun waktu makabatok sila pa kasabunnalan. Amo yan mga katawte manghuran. Inhi kato niya weta doon haon, laong niya, amo na in syara, doon amo in dalil, kadalil-dalilan, iweta sin syara, haamuin kaawon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, biyita kato tanyo si mga kakitab-kitaban na kauna, in kahinapusan niya, amo na in kitab Al-Quran, kahinapusan, haamin kaya wayta lang ta, masabot taray ni bang maabot na in suko niya, in banos sing kitab, kaya wayta kato si mga sila magtatapsir, miabot siya hanggatos iban upat kitab. Na, in sumuno kaniya lang niya, amin dalil sin amin pananaman, sin in Allah subhanahu wa ta'ala aun, biyeta doon hay nilang niya, in mga kataan ini, aun pagkarunguhan ta, ibang kasaksian ta, in mga kaibanan sumusukat tabang, atawa mga yu tabang, amin kita niya in kata niya un halauman niya, di majaga kaniya, di makatabang kaniya, sampai si manusia di maingat magtuhan, doon han amin umaluhoy siya humangad pataas, doon manunjo kisin kaya ingatan niya aun Tuhan amin nagpapanjari kaniya, doon siya mangayo tabang sabab kita ngayon haraig niya katanya on naglilibubong kaniya, imaatod kaniya sarta timatangis damikyan, biasin kasusahan niya, nasusuray sab katantan imalop kaniya, dahil hasabab sinyad to ini mapangannal sing kita, hapana naman ta, inyaon matan-matan aun Tuhan, amin yadto hataas, nakatayong babaw ring hakatantan, amin nakataas, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Inini mataon, magjato, mga sila umat na kaunabiya sinu alayhi salatu wassalam, wanuhan idha nada min qablu fastajabna lah. Kabaakanin ayat niya, suratul Anbiya ayat kapituan tag-unom. Inyaon kataan pagkainu alayhi salatu wassalam, di nabiya mga makahibal marayaw pasalsin amuin kajurihan si mga sila amuin simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno yung partawagan niya kamayan, in katantan bihan, tumuyo na magtabon sintamungon nila ri umatod kanu alayhi salatu wassalam, iwan sintay nga nila hisod, intudlo palawm sintay nga supaya rin makarungog bangunin bisara sinu alayhi salatu wassalam, sampay roon haon, amuin, di nalaw ta, maka ini, tutog imbiya pangannal sinu alayhi salatu wassalam, na ngayon natawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian da isab, jimatu, Musa alayhi salatu wassalam, na ngayon tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biyeta sintuhan na to Rabbul Alamin, Suratul Syu'ara ayat kanuman tagto, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar, fampalaka fakana kullu firqin kattawdil azim. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, na piarahan na muwahin Musa alayhi salatu wassalam, daak kaniya amuin hipalubak kaniya sintungkod niya ini dagat, doon haon nasipak nagduain dagat, in tiap-tiap doon haamin
ini pakid-pakid niya lang niya biya sa pantun bud doon haon amuin naak-akin ini dagat pahansipak sarta nakalaway sila ibansin Banu Israel madto pahansipak tahayan daing haamuin titindukan nila roon na tahayan niyaon na hinangbiya sa pantundan nakalaway sila madto pahansipak. Demikian din sabi ni Isa alayhi salatu wassalam piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat daing haparsabawan sinamuin pamuting demikian si mga Banu Israel kaniya doon hayan amin simukat doon haon mikipakita sing katarangan sin matan aun nagdaak kaniya doon haon sambil amin dihilan sin Allah ta'ala mukjizat in Isa alayhi salatu wassalam amuin makabuhi simpatay daing haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta doon haon in kahinapusan beta amo na impamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat hawak tu siukat kanya sin Quraisy banglaw niya matan bat in ikaw yan dia aksin Tuhan pagyanon mo yan Tuhan Rahman na pakitaan kamu bihaon pasipakan in bulan amuin long tasangpat ilago niya pagtawahon sing kita 4 balas long niya hati ni hangpo tagupat kasubangan doon hayaon in lago simbulan doon haon nasipak amunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Qamar ayat hambuok pa ayat hikarwa iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Biyita doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala iqtarabatis sa'a hati niya jimatu na lang niya in adlaw kiamat wan syaqqal qamar sabab nasipak na imbulan daing haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala nasipak in bulan manunjuki in sipak simbulan ini alamat sin amuin adlaw kiamat masuok na doon hayaon sabab nasipak na imbulan. Nain mga manusia simukat kanya ini para halpia ngayo nila bang matan inyaon jumatuimpia ngayo nila in sila tumayma na sin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amon ay naagama Islam buat malaingkan hawak tu kita nila na yaon nasisipak na wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Hawak tu kita nila na timarang kanila in kamatanan, katarangan, sinyaun na in bulan amuy in way na makatapok pangatod nila. Kita nila na. Iyad to na hansipak budin, hansipak. Iyad to isab hansipak budin, hansipak. Amo na in bud, ini Jabal Kubays pagyanon, iban sinhabok bud, amuin kiabutangan niya. Sumakawa hawak to ini mga katotay manguran, nalap na asna indua budyaon sabab kaya patindukan na mga kabaybayan doon ha amin lokal yan. Biutangan na mga hotel doon hataas niya. Amo ini in masimasira ng himuting in mga kufar Quraysh. Rasul sallallahu alaihi wasallam katukas simpangatayan nila. Amin doon imuk halamsin bigi jantong nila insinguran nila hakapo-apuan nila pagtag-ipon patuhan nila amin barhala doon in dakula dahil katan amunain pagtawahon nila hihubal sampai miabot in taod sin inituhan nila roon nalilibot ha Ka'batullah iwan sin halawman sin ini Kaaba miabot siya tong katustag kaanuman barhala. Ini katantan na habuok dahing mga katukas si manusia amo hindi sila
laong tahi pag inu-inu in mga pakaradyaan, biyada si mga bihayaon di majato kato taniyo. Ama nga sila, amuin, nakakawa pangadji kamaasan nila, amo rin pagsabuton nila in kamaasan nila. But amuad timpang hindo, kanila, di sila man jari mutas doon, sa babing kabukaan nila, mabutas sila, bang dito na haadlaw kana amin mapatay na katan, hangkan na sambil, ini bangsa ta ini, misan haunubihan na wapat, bang aun dapat, dahon nila ramad tupa, ini hula, amuin pagpupunan nila, bang hauno kya kubol yung mga apo nila, yung mga maas nila, subay rarito katantan, wala nila yaon na imangkan, in pakaradyaan sin tiap-tiap manusia, mga kataw tay manghuran, bang unuin hinang mo, amurad tintong basan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kaumiatok pamarayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat mong karayawan. Bang imbiatok mo roon aming karukalan sin Allah ta'ala, na makananam kau sindukal, iban asrol sin Tuhan Rabbul Alamin, hadlaw kana. Na amo yan to, mga kataw tay manghuran, hakama Islam. Na doon naon, in nasabot ta amin upat, biyay ta doon haon, manunjo ki pa amuin, hika batok ta, ini kumahagad sin pagparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin biyay ta dihay ni katulong niya, aun siya roon upat, pakaradyaan subay na to ingaton kaysa niya, amo na yung pag-iman, hakaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya biyita dunhaon al-imanu birububiyatihi. Amo na in pag-ianon al-iman atawa panauhid sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin yaon kaniya in pagpapanjari, yaon kaniya in pagmilik, yaon kaniya in katahan pakaradyaan. Sinpia panjari niya, mga kataw-tay mangurana ka mga Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagpapanjari. Hakatan pia panjari niya. Wairoon iban niya, isa-isa niya. Biyata doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha suratu Fatir, abiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Araf, ayat kay man tagupat, ala lahul khalqu wal amr. In pagyanon pagpapanjari, Allah ta'ala rain, makakausbag papanjari. Sababin siya, way nagpapanjari kaniya. Sabab siya in Tuhan Rabbul Alamin. Iban singkatan pakaradyaan sin, inipia panjari niya, siyara ingkatan magtutupod sin kakukunan sin tiap-tiap panjari niya. Sabab siya in bihayad tulong si magbibisara. Hati niya, siya in magpaparuliha pia panjari niya, magdihil si parsukuan pa kaniya, wayroon makarihil dukaing, amurain nagpapanjari kaniya. Amurain Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahatungod paparkala pagpapanjari, biya na sinabas takain na yadto, hapanagnaan, ini simusulang namayan, hapangindo si mga sila, karasulan na kaunaring Rasul sallallahu alaihi wasallam, na wayroon makakaus magpapanjari. Misan in nagdaawa, lang niya ako in Tuhan niyo, sa lago-lago, sa taas-taas, biya kampiraon, na in siya rin na makakaus magpapanjari sin uno-uno. Bihan katan. Sabab hawak to sin, ini mujizat pia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hamon sa daak niya, harap maun kan Piraun, na doon haon pagkita niya sinamuin tungkod sin Musa alayhi salatu wassalam na hinanghas, nakasigput siya, paulihan.
Nauntuhan bihan, mabuka misa nahas, bihan, amo yan, indeng ha mga manunjo kay paamin kaputingan pagdaawasin ini Firaun. Doon haon, natin niya, wayron kawasan niya, wayron gaus niya. Misan impiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mabuka na siya. Sinin niya on nagdaawa siya sa taas-taas laong ta Tuhan. Iban hambok pabiyayta niya laong niya. Wayron kaya ingatan ko Tuhan. Ini dukaing din kako mapatot niyo pagtuhanan. Bihan yan. Naamo yan mga pakaradyaan subay na to yan. Tilusahon marayaw. Iban panganalon marayaw. Sabab in mga inikatantan, wayroon babalikan sing kita niyo wat malain ka na mo rin nagpapanjari kato taniyo. Hikaruan niya biyeta doon, inkatan pagkaradyaan simpya panjari niya, Allahu Ta'ala dirihil ha inikatan. Manunjo kirunhan ingkatan kignot kahibal na to Allahu Ta'ala magdihil kato taniyo ha supaya kita makahibal. Hasabab yan subay hadyaroon halaw mansin ini panganal na to in uno-uno kakukunahan na to subay kita harap madto kaniya mga buot sarta miki tawang kaniya sin uno-uno kakukunahan na to. Siya magdirihil kato sin ridiki. Amin tiyo tupod kita niyo sin katan kakukunahan na to. Haamin way siukat na to kaniya wat malaing kaniya unda siya nagdirihil kato sin amin kakukunahan na to. Bihan, katupuran sin Allahu Ta'ala yung katad piya panjari niya. Ayaw pa ka amuin kita tayaon maghibal. Biya kato ini maghibal. Misan hindi maghibal yaon tiutupuran na sin Allahu Ta'ala sin parsukuan nila pa kaniya. Amo yan, mga katawtay manghuran, haagam Islam. Damikyan, biyayta doon haon, harukaing ayat, walillahi mulkus samawati wal ard. In Allahu subhanahu wa ta'ala, kaniyain pagmilik sin halaw man sin, kalangit-langitan na iban sin luon niya, damikyan halaw man sin gumipya panjari niya, doon katan, siyarain, laung ta nagjajaga iban nagdirihil singkatan kakukunahan sin pia panjari niya katantan. Ini kaya wajiban kato magparatsaya ha mga ini. Amin pagparatsaya sin pag-ianon rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin pagtuhan niya, yaon kaniya in pagpapanjari kawasan niya, yaon kaniya impagbaya sin uno pakaradyaan, iban yaon kaniya in pagmilik singkatan. Hati niya suko yaon katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sa ini suko na to di halaw man sing gumini. Misaning ginawaran na to ini, Allahu Ta'ala intagda po. Jimato kita maripalaw man sing gumi, karena sin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta magbing kita magtukan niya. Harap kay magtuin uwian sing katantat. Hanggang na yung mga sila, amuin bang maka ini sa bubihan ng mga tao. Aun doon haon naso sa karna. Inyaon nakauna. Inhi pagpamung nila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ini kita nuinikatan naring Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bibingan na to. Bang mabutas na in manahot iban sinjasad na to ini na muida kita niyo patuhan Rabbul Alamin. Mga katawtay manghuran. Hakam Islam. Na ini amo ini in subay mo karnaon patutuhon halawn sin bigi jantong sing kita niyo. In Allahu Ta'ala rain mapatut na to bugsuan ini bugsuan singkatan pakaradyaan na to. Pagtawakkalan na to. Iban sin uno-uno na hikaril ka to. Tay maun na to. Sibo da matao di ban sin matiyo.
bating yan lari im pangingat niya. Dahil kato, tanyo sini karayaw kato mga katawtay mga urana ka Islam. Di na to kay ngatanin susungon na to. Di na to misan kay ngatan ko no kita butasun sinallahu ta'ala in nyawalahan na to iwan sinjasad na to. Puklason din kato tanyo. Bihanyan sabab in nagdirihil kabuhi. Kato tanyo ini siya. In dimihil kamatay siyara. Wahiroon yan. Hambuk din nga mga piyapanjari niya takakawasarunhan. Atungod simparkala. Aun din doon diaak niya bang bukon din haijin niya rin na makapadyato sininang. Amo yan mga katawtay manghuran na kami Islam. In manusia way kawasa magpapanjari sinsang hangsulag uno-uno. Buat malaingkan bang bukon labay reng hamu jijat dihil sin Allah Ta'ala iwan izin niya. Biya na si mga karasulan daak niya. Biya sinasabot talima bayad to. Naamo yan. Damit yan. Pagparat saya. Pag Tuhan amuin lang niya al-iman biuhluhiyatihi. Amin in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya impagtag-ipunan sinkatan piyapanjari niya. Amo yan. Isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya in nakatatay babaw ring hakatan. Piyapanjari niya iban siya in nagbabaya. Sin uno-uno katan pakaradyaan. Amo yan to mga katawtay manghuran, agama Islam. Na, in mukarna sing kita, amo na yung pag-ianon i'tiqad, at awalong taamo na yung akidah sing kita, suwayan tutog, labi-labi na, in bigi jantong na to, daing hawak to pawak to, subay iniri mapuklas. But amoy in, pamaggot mahugot amin beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gunggong kamo halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon kay mo inhangutod yan tuhatuhan Rabbul Alamin inhangutod. Bangkaw nakagunggong dunhan way roon masalahat jumatukay mo. Bang bukon dareng ha ingat baya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na inhikaupat niya al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Amuin pag-iman pa kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan na sin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ingan niya amunain sipat niya. Ini amunain bubutulon singkatan piyapanjari. Labi-labi na imano siya. Sabab yaon doon haon ingkatan kakukunahan sing kita. Iban yaon doon labay reng hayan. Ini madawhat na to bang na to pangayoon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biasim biyeta sintuhan na to Rabbul Alamin. Walillahil asma'ul husna pad'uuhu biha. Allahu Ta'ala intagda po sin ini kangan-nganan sa rayaw-rayaw. Ipagmarayaw sin piyapanjari niya rihalaw man sing gumini na laong niya kamu mga manusia doonhan kamu mga yu patuhan Rabbul Alamin. In Allahu Ta'ala wayroon sibu niya. Wayroon laong ta ini makakawa doon ha ini, makakaos ini magngan singan niya ini. Amin lang ta sumud doon kaniya
In amin sifat niya doon haon. At isin sifat amunin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in radzak. Hati niya magdirihil rijiki. Wairoon makarir rijiki kay mo. Di halaw man singgum ini. Allah ta'ala magdirihil rijiki. Wairoon dukay. Nasa babiyan, subay kita harapkan niya mangayo. In Allah ta'ala, siya in Tuhan Rahman. Siya in Tuhan Rahim. Baing ulungon, baing kasihon in Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kau mangayo kaniya sin ulong iban kasih. Daing hatuhan Rabbul Alamin. Sabab siya yaon im magdirihil kato si mga yaon. Na wairoon sabanding in Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul alim wa huwa as-sami'ul basir. In Allah subhanahu wa ta'ala na sangat impangdungog niya, haipon niya. Ayaw pakaon suara biya kato, sumukat patuhan tabang. Hindi niya karungukan, misanin way suara karungukan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Tuhan Rabbul Alamin, basir, nakalando, in pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayroon kaniya in tigidlum, kikita niya, in sambiyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya. Insanam itum manaw hataas simbatu itum tigidlom bitu-bituhan sumakawa na jajang-jang kikita sin Allah ta'ala intikang sin sanam yaun para hal sanam itum siwi-siwi nagpapanaw hataas simbatu itum tigidlom bitu-bituhan diurungog sin Allah ta'ala inhantak sin si kiniharap pabato. Kita kau yan. Nahasabab yan, wayroon dunhan. Ini makasingod sipat daing mga piyapanjari niya. Biya sin sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban singan niya. Asabab yan turi man jari hipagngani ngan niya yan si manusia. Subay hadya kalamuran sin ini Abdullah biasin Allah wairu manusia menjadi magngan Allah wairu manusia menjadi magngan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jabbar subay hadja undun Abdullah Abdul Jabbar Abdul Rahman Abdul Rahim bihad tukatan insubay. Hati nina kau ipon kau sin Tuhan Rahman. Ipon kau sin Tuhan Rahim. Ipon kau sin Tuhan Allah. Bihad to mga kataw tayo manghuran. Na yan, pahugutain akida mo. Doon hayan. Sabab ini katantan, wayroon sibu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way makasibo ding ha mga piyapanjari niya, isa-isa niya intag dapo. Isa-isa niya intag sipat, isa-isa niya intagngan. Naamo yan, mga katotay manghuran, haagama Islam. Ingan niya pag iyanon doon, Asmaul Husna, kasiyaman tagsiyamngan, sipat yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon doon haamuin, kasiyaman tagsiyam yaon, ingkatang gugunahon si manusia halaw man sing gumiini. Naroon mo sukaton pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin buot pangayoon mo yaon, labay pamaid ka niya, bang niya hirul kay mo, alhamdulillah, bang niya hirul kay mo, siyarain nagbabaya singkatan, mga katotay mga uran na akama Islam. Sarta sumud kita palauman sin Tuhan Rabbul Alamin, siya im makatawang kato. Bang in ikaw si musugpat ka niya ring hawakto pawakto, di kau kapasaran, di kau mabunsak, sabab ini kau parulihon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katotay, manguran ha agama Islam,
in subay jagahan sing kita raing hawaktu pawaktu amuin hatungod parkala sin jantung in jantung ini amunain sa hugot-hugot pangamdusan sing kita umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't doon hay ni kita makahati sin pagtuhan? Doon hay ni kita makahugot sin parsugpatan patuhan na to Rabbul Alamin. Na, biyayta doon haon in parkala katan, tungod pa parkala pag-ibadat, subay bang kita tumunay kaniya, subay in bigi jantung tahadir hakatan sin waktu imaalop kau patuhan Rabbul Alamin. Hati niya subay in mukarna mo yaon, in ikaw biya sa pagtun kikita mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo siyari kakitaan, in mukarna mo in ikaw kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamuad to yung pag-ianun akida, amuad to yung pag-ianun i'tiqad, amuad to yung pag-ianun mukarna, sinhamok ipon harap patuhan niya Rabbul Alamin. Yad to in jantung sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun laung niya roon halaun sin jasad mo yan mudghah, hati niya dugo kiyumpul, wa idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Aun doon lang niya dugo kiyumpol halaum sin jasad mo, hati niya amo na imbigi jantung mo yaon. Bang siya rumayaw yan, dumayaw na inudyot pamaranan mo. Bang siya kumangi inudyot pamaran mo. Biada kau simbiyaitan, bang kimangi in jantung mo, hati niya kimangi imparsugpatan mo harap patuhan, daing hapar sa babansin jantung mo, kimangi in katahan amal ibadat mo. Wayroon jimatu. Amo yan. Nabang siya dumayaw in katahan pag ibadat mo. Hasababyan ayaw mo siya butasan, daing haamoy in bigi jantung mo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran siya nang hihindua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la taqilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, ay mutuod ako pangandulan pabaran ko, misan dako man hangkakulap mata. Hangkakulap, di siya mabaya, hibin. At tawahi pangandul, harap paginawabaran. Mayta, sawab in baranta ini, ginhawabaranta amin mangdahi kato katan pakaliruan. Amin mangdahi kato tanyo katan sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalyari habaran na to impagyanun amaratun bisu. Amuin bang mo papagpion sin mangi iban marayaw, pi niya pamangi. Amo ani sabing sifat si manusia, bihad to in manusia. In sifat si manusia, puspuson mo indayaw mo kaniya. Hiubos mo in kataan tatabangan kaniya. Ang buok hadya, doon haon si mato, tiyo-tiyo, daing kay mo. Di niya nakaw tayo maun. Mangi nakaw kataan. Bihanin manusia, mga kataw tayo manghuran. Nasa babian laun sin Rasulullah, ya Allah, emutuod ang pangandulan pabaran ko, bisan da kumaan, ang kakulap mata. Nasubay bihad to raisab, in panayma na to, hasupayain akida na to yaon, yad to si musugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pawakto, sa lugay yaunin pangannal kato taniyo, sa lugay ukab in mata na to, mangannal sin uno-uno na pakaradyaan halaw man sing gumi ini, in kakitaan mo, katanyan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagpaawon.
In kataan kagugunahan mo, ang pamupiaggunana, inyan kataan. Daing hatuhan Rabbul Alamin, ipagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya siya mahinang ibadat. Naman jari mga kataw-tay manghuran, may abot na waktu na to, waktu insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ganapan na to na isab, harugaing waktu, sin mga kaibanan kakunahan na to pa, hikasugpat sin, pangingat na to tungod paparkala, akida, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kanyo kataan, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.